Umndeni uzilile ubetheke idumela ngophiko. Umntwana uSinenhlanhla Nkosi obekafunda ugrade 11 kunye nesihlobo sabo uDumiso Mhlongo batholakala emakhiweni ongasasebenziwe ngomvulo ebusuku. Umndeni usola ngathi uMhlongo nguye obulela uSinenhlanhla. Ngiyibonile lapha ngithole ukuthi lo mntwana sekhaya mntukulu wami umbophile caleni lapha efasitereni umphophe ensanyeni. So yena utikhungile uyalenga. Lo wakhomba ukuthi ngiyena umbulali. uSinenhlanhla bamhlathulula njengomazithulela bekodi bathi bekanomusa. Umndeni akho ulimele kwamambala. Ngilale nabangitshela ukuthi umntwana utholakala esontweni, urejiwe, wakhungwa, washona. Siyadibuta ukuthi umntwana woneni ngibobani laba indelendo lebuhlungu nakangaka. Amapholisa eMpumalanga aphenya amacala kubalwa hlangana lokubulala, ukugada kunye namanye. Amaphoyisa avule licala mayelana nesigameko lapho kutholakale intombatana lena isidumbu sentombatana lena 16 weminyaka kanye nenvodza lena 25 weminyaka khona le kaBhokweni. Kuphenywa icala lokubulala, kuphenya futhi nembangela yokuthi lo wesilisa ushonile, inquest ngesilumbi kanye nerape emva kwekuthi emaphoyisa athole ukuthi kukhona lokhu kukhombisa sengathi lo wesifazane ngandeka ukuthi udlenguliwe. Umndeni kwaNkosi ufuna ubulungisa ngomntwana wabo. uSinenhlanhla uyokungcatshwa ngomgcibelo.